Kgotla ya ditsheko tsa boikuelo e tlosolosa kgang e mokwaledi-mogolo wa pele wa Gatautona a ikuetse mabapi le katlholo ya gagwe. Fa setlhopha sa Township Rollers se fenya sa NAKO United mo motshamekong wa ligi ya Botswana Premier. Patricia Chobanyane ke yo ranolang ka puo ya diatla mo thetsong ka mogela a bodi amogele mo pegong ya ntlha jaaka ikwadisa ditlhopho ya botlhe tla bokhutlong kgaolo ya gaborone borwa e kgonne go kwadisa dipalo di le 11 le 202 go simologa kgwedi ya Ferikgong e tlhola ga 5 go ya kwa go ya Tlhakole e tlhola ga 3 se se tlhalositswe ke mokwaledi wa lekgotla la ikwadisa ditlhopho re Peter Chotho mo putsoletsong le BTV News mosong ono rutepego ka re file motube le Samantha Gabaeme. Banni ba kgaolo ya gaborone Bonington North le bone ga ba ipona tsapa go ikwadisa ditlhopho tsa setšhaba tsa monongwaga e le go diragatsa tshwanelo ya bone ya go na le sabe mo ditlhophong le kgotla le le tsamaisang ditlhopho la IEC le tshwaragane le bogogi jwa kgaolo ba dirile go le gontsi go rifatsa gore ikwadisa ditlhopho e tsamaya ka thelelo. Tse di ntshitsweng ka la bothano as of last Friday tsa Bonington North in ile 4,485 batho ba ba ikwadisitseng maabane letsatsi jeno dipalo tsa batho ba ba ikwadisang di ile go godimo hela thata re tseela gore gongwe eta re ga re chaisa dipalo di tabe di nametse ke nna gone mo kgaolong ya block 6 so a ke le hayana ke tsile go ikwadisa gore ke tekenne le tshono ya go take ke thopa monongwaga ka 2024 October. Batho ba le 11,222 ba setse ba ikwadisitse ditlhopho kwa kgaolong eo mme se se gatelela mowa puso ya batho ka batho ka jalo se se tla nna le sabe mo go bopeng polotiki ya monogae. Ditshologelo tsa me ke le tafuma ke gore hela ke le monni wa block 6 yana go bona dithabololo mo block 6 le hatse ka bophara. Ke rotloetsa motswana go ga gore ke tsatsi la bohelo la ikwadisetso ditlhopho a re emeleng re tsamayang re go ikwadisa batswana re kgona re bone dio tse dinte tse puso e ta re di direla mo matshelong a rona. Mogolane wa ikwadisa ditlhopho kwa kgaolong eo Re Chotho o solofetse fa dipalo tsa ikwadiso di tla tswella ka go gola fa letsatsi le ntse le ya pele. Re file motube Botswana Television Gaborone. Mogolwane wa lekgotla le tsamaisang ditlhopho a okametse ikwadiso mo kgaolong ya Mogodisane West Malekongwa a re mo malatsing a mabedi a sa tswang go feta ba ntse ba itemogela thologelo e botoka ya batho ba batlang go ikwadisa mme Malekongwa o tlhalositse so fa ile kudisa mmega dikgang wa BTV News go boletse mang boitshwarelo ka seemo sa dipalo tsa batho kwa mafelong a ikwadisetso ditlhopho mo tsatsing la bofelo. Letsatsi la gompieko la Tlhakole ya tlhola ga 3 ke letsatsi la bofelo la ikwadisetso ditlhopho le le neng le beilwe ke ba lekgotla la IEC ka jalo ga isa le ikwadiso e simologa go ntse go supagala fa dipalo tsa batho kwa mafelong a ikwadisetso di le kwa tlase le fa go ntse jalo seemo se ne sa fetoga mo bikeng ya bofelo fa ikwadiso e tsamaela go wela fela mme Malekongwa a re mela emele jana e tsweletse ka go itshupa mo mafelong mangwe a ikwadiso selo sa tlhalose fa bana le baka ba se letile go ne go le bonyanyana mme ha re ntse re tswellane re itemogela go nna go oketseganyana dibeke tse ne di latella go oketsega hale le hale mme mo tsatsing la gompieno tota go simolla maabane batho ne ba le bantsi la ene tsa teng di le dintsi tota tsa batho ba ne ba ikwadisa maabane le gompieno re bona ile gore batswana ba iketetsa. Puso e ka nna gone gore thologelo e kana ka motsotso wa bofelo a ga iketa e tsenya setlhopha se se kwadisang ka fa tlase ga kgatelelo. Re ntse re ipaakanyeditse gone gore ba ka nna ba taba le bantsi mo tsatsing la gompieno tota ne re ba sologetse beke yone re tswa mo go yone gore ba ta nna bantsi go go tsena mo tsatsing la gompieno. Go ikwadisa ka tsatsi la bofelo mo ke bangwe Batswana ba re go bakilwe ke mabaka mangwe a ne ba ka seke ba laole. Madiadi a dilwe ke gore ne ke sena go mangwe mo tirisong jaanong ke mo tsere maabane ke tsene mo tirisong ke tsile go ikwadisetsa ditlhopho
ke se maoto a tsupa gore ne ke sena o mangwe mo tirisong. Ngwaga o tota ikwadiso ya rona e nnile khutshwane hela ga e tshwane le dingwaga tse dingwe tsene di feta. So yaanong ke mo nakong ya gompieno bo ithelela re patikesega gore re ta go ikwala ka latsi la bogelo. Keletso ya me ke gore keng e ne tshwanetse gore nka be ne filwe since e simolotse morago. So keng ne ke eletsa gore ngwe re ka be re hilwe gongwe kgwedi. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television Mogodisane. e ntse le mo dikgang tsa ikwadisetso ditlhopho re leba kwa Good Hope Mathete kwa mogolwana ikwadisetso ditlhopho ko kgaolong eo mme Ntlogela Makati a neng a soboka seemo sa tiro ya bone kwa kgaolong eo. Biki ya ntlha tota ene ne le malatsi mararo hela re kwadisitse batho ba le 2753 mo biking e latelang kwadisa batho ba le 4792 mo biking ya boraro re kwadisa batho ba le 4045 latelang tota ke tla re ya boraro ya bobedi ka gore e ne malatsi mararo ya ntlha ya boraro re kwadisa around 3609 so re dumela gore palo e re tla e bonang kana re ipeletsa go ka re bonang dio tsa rona di tsamaya ka teng palo e re tla e bonang e kana ya heta e pe e kile re bona mo dibekeng tse di go morago. Mo palamente wa Mosopa Manyana re Karabogare a re puso e lebogela go tsiboga ga khamphane ya Orange go amogela maitlamo a tlholontsha ka go rotloetsa tiriso ya maranyane. A re ke maitlamo a puso go tlhabolola mohama wa thuto mo dikolong tsa lefatshe leno go tokafatsa maduo. Re ga re buile seo kwa moletlong wa go abela sekolo se se botlana sa lekgolobotlo dirisiwa tsa maranyane ka lenaneo la Orange Digital Schools Roll Out o nneileng tokolo le Phelphuduhudu ba bega. Sekolo se se botlana sa lekgolobotlo ke sa 77 go abelwa didiriswa tsa thuto tsa maranyane e sa le ka lenaneo le le simolodisiwa ka ngwaga wa 2020. Dimpho tse di tla jaana sekolo se se ipelela maduo a lekolo la bosupa morago ga go dira 84.2% ngwaga o fetileng morago ga dingwaga sentse se sa dire sentle. Lenaneo le gape le tlotlomasa thuto ya karetsang botlhe ka jaana didiriswa tse di kgona go dirisiwa ke baithuti botlhe fela. I'm a firm believer in building resilient, inclusive and sustainable local economies by creating entrepreneurial ecosystems through development initiatives and partnerships such as today's Digital Schools project. Act of kindness by providing this digital kit is an example that the rest should emulate. To the school head and your team, may I equally encourage you to leverage this learning tool and acquire requisite skills, which will ultimately support our national strategy and, of course, propel this nation to another level of human capital development. I'd like also to thank the government of Botswana, because ever since we started this, we have worked hand in hand. We believe that collaboration that we've had here, Orange is present in 18 countries in Africa. I believe Botswana is one of the best to launch this kind of project because we have a real support coming from government. And if you recall, 3 years back, Lekgolobotlo wasn't doing well. The results were terrible, or were very, very, we couldn't talk about the result of Lekgolobotlo. If I still recall, I think they got less than 30% or so. And here we are today, celebrating the 84.2%. Tiriso ya maranyane a ditlhaeletsano mo nakong ya gompieno e na le seabe se se tona mo go tlhabololeng itsholelo ya mafatshe ka jalo go anamisa ditirelo tsa maranyane go botlhokwa thata. We are already witnessing the mainstreaming of ICT into the mainframe of driving our economy, as evidenced by the use of IT initiatives. Look at issues like Botemole, applications of OSIDA, applications of tertiary education, YDF. Going forward, technology is going to be utilized. Batsadi ba rotloediwa go tshwaragana le barutabana go netefatsa gore baithuti ba dirisa maranyane sentle ka tsela e tokafatsang maduo a bone le go ba leitlho gore didiriswa tsa maranyane tse baithuti ba di abelwang di seka tsa dirisiwa ka tsela e seng yone. O nnileng tokolo
BTV News le Kgolobo. Puso e tswelela ka go baya kwa pele tirisano mmogo le tsamaiso e motia mo go tlhomamiseng gore mogama wa mesepele le bojanala wa nna konokono mo kgolong ya itsholelo ya lefatshe leno. Se se tlhalositswe ke tona wa tlhabololodikgwebo Rre Karabogare jaaka na simolodisa semmuso lenaneo la mesepele ya difofane la NTA Travel mono ga borone. Mojadi Mokibelo wa bega. Tirisano mmogo e masheta gareng ga dikhamphane tse di mo mohameng wa tsa bojanala e botlhokwa mo go bopeng tshwaragano ya motia mo dikgwebong tse ditona ka seo se ka thusa go aga itsholelo e itshetetseng. Tona wa tlhabololodikgwebo o tlhalositse ga tshwaragano ga gare ga dikhamphane tsa monogae di tshwana AT&T Travel go supagetse ga gona le bokgoni jo bo kwa godimo jwa go godisa mohama wa bojanala. Collaborative effort, ladies and gentlemen, is a deliberate intervention by the leaders in the tour and travel industry to give fresh impetus to Botswana's concerted efforts to promote and sustain regional integration and investment promotion. As you are aware, the Botswana government attaches great importance to travel and tourism as a means to sustainable and broad-based economic development. This is even more pronounced on the backdrop of COVID-19 pandemic, which has drastically affected many economies, thus threatening to undermine our consolidated efforts to meet the targets of the Sustainable Development Goals or SDGs. Company ya AT&T Travel e supa ha itamile go isa ditirelo tse di harologaneng tsa maeto le itosobodutu ka maikaelelo a go godisa itshololo mo go tseneletseng. We are an esteemed member of the Travel Agents Association of Botswana, an agency that I am the chairperson, like I have said, whose objectives are simply to hold high the travel industry with ethics, professional ethics, fair trading, integrity and competence. You need to hire people who are qualified. You need to understand how the industry works. It's a very highly professional industry. I wish to underscore that the arrangement of this magnitude is not an event, but a process that must be monitored and evaluated periodically in order for it to realize its potential in terms of job creation, capital inflows, resilience and sustainability. Tirisano mmogo gareng ga dikhamphane tsa bojanala e sologela ga eta nonotsha botsalano gareng ga dikhamphane tseo ga mmogo le go thabolla mogama o ikemetseng ka jana e le pinagare mo go tswakanya itshwanelo ya lehatshe leno. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Lekgotla la boikuelo le tlhosolositse boikuelo jwa mokwaledi wa pele wa Gatautona Rre Morupisi go yeng kwa kgweding ya Moranang. Rre Morupisi o eletsa gore katlholo ya gago mo melatong e meraro e beelwe ga thoko le gore a se ka bona molato ope. Baatlhodi ba akaretsa Judge President Tebogo Tau, Justice Sai Walia le ba itseng Kambite ba mo gakoletse go a go lebelela tsetlana mo molaong wa tsamaiso dikgang tsa borukutlhi le bosupi e letlelelang lekgotla le go oketsa kgotsa go hokotsa katlholo ya gagwe. Ba Betsompulebusi wa bega. E ne ya re ka kgwedi ya Ngwanatsele ka ngwaga wa 2022 moatlhodi wa kgotla ya ditsheko ya Gaborone Justice Chris Gabanagae a bona mokwaledi wa pele wa Gatautona Rre Morupisi molato mo melatong e le mebedi ya tshenyetso setšhaba le o le mongwe wa go busetsa madi a bonweng ka borukutlhi mo tirisong ke gore money laundering. Morupisi o ne a tlholwa madi a kanang ka 130,000 mo molatong wa bobedi le wa boraro. Morupisi o tisitse boikuelo mo lekgotleng a kopa kgotla ya boikuelo go segela ko thoko katlholo ga mmogo le go ntsha taolo e supang fa go lotswe melatong yotlhe e le meraro ya bonwe molato mo go yone. Mo mabakeng a gagwe a boikuelo Morupisi o supile fa lekgotla la ditsheko ne le le phoso go sa lemoga fa go kgangwa ga melato ya neng a e lebisitswe go ne go se ka fa tsamaisong mme ebile a na le tshwanelo ya go gololwa ka seo se mmaya ka fa mosing. Mo godimo ga moo lekgotla le dirile phoso go sa mogolola mo melatong e neng a e lebisitswe ka gone go sena bosupi bope jo bo papametseng.
Judge President Tebogo Tau o tlhagisitse moeledi ga moropisi Rebusa Manewe fa sa tisa sepe mo lekgotleng tebang le katlholo ka jalo a monela nako ya go ya go sekaseka tsetlana mo molaong e le tlang lekgotla la boikuelo go ketsa kgotsa go hokotsa katlholo ya moikwedi. Tsheko e ya ga rre moropisi e tla tswelela ka kgwedi ya Moranang wa ga ono. Wa Petswe Mpolobusi, BTV News, Gaborone. Mothusa tona wa botsogo yo gape le mo palamente wa Boteti East re se thomo le latisitswe a re puso e dirile molao o sireletsang ditshwanelo tsa batho ba ba tshelang ka bogole re latiso bile se kwa phuthegong ya kgotla ya letsibogo kwa Letlhakane a re utlwe se ba tsentse bogo mo diphuthegong tse mo palamente re latisitswe o lekodisa bani ka tse di dirilwe mo parlamenteng e hitileng mme nngwe ya tsone ke go dirwa ga molao o lemogang bana le bogole gore batho ba betso ba bona le bogole re ntse re ba tsamaisa ka mo go teng molawana mo go teng policy jaano e hetogile e le gore jaanong re dirile molao kana molao go tewa go mo ile gore o ka ema o seka e le maiteko a puso a go bona jalo gore batho ba ba tshelang ka bona le bogole ba ska ba khokgontshiwa ditshwanelo tsa bone di ska di gatakiwa gore yo gatakang ditshwanelo tsa bone a ba ka seka lentswa banni ba lekoditswe ka tse di hitileng kwa parlamenteng komite ya dithabolo tsa motse e roletse mo parlamente dikga tsa kgaolwana eo ba leng gore ga ba duele ba bangwe yana re setse re ba kwaletse dikwalo bangwe ke ba ba direlang mo counseling ba leng gore gongwe ebile re ta gatela ha diforomaneng tsa bone ka gore ga ba re duele go thelele re tshwaragane le bothata gore re ithele re ipotsa gore ke batho ba nyatsa VDC ka tsela ntseng jalo tota motse a rona o supile gore o molapo ga se mo tsatsing jeno re ka gongwe re arahiwa ntsela e one ya paving from go tswa go ema ha phezulu nteng le matshwenyego council e tsweletse ka dithabololo tsa mo motseng mme ga tsewa tshetso ya gore ditsela tsa rona tse di mo metseng o ka re ga di a nna sentle ke eng re sa tse madi otlhe ka bokete ra itebaganya le ditsela gore metsi e thabologe e lebege yaanong re simolotse ka yone eo yaanong gona yana re tsena mo legatong le e leng gore tabo re ta gape mo go lona ntse re re le bata re dire ditsela ga kae re tsena through VDC re tsena ka bo mabipelo gore re phota megopolo ya lona e be re dira di-proposal tse di yang kwa e le tsa CCP tsa ditsela hela re utule rra le community hall ha ba supa le ditshatse gore di teng mo motseng o me a ba supala gore dithabololo di bonya jalo ke tsa gore re utule mme ke tse di a goroga a re di amogeleng ba gaetso jaaka ikwadisetse dithopo ya bokhutong re latiso o kopile bao ba ba saletseng kwa morago go ikwadisa se ba itseng Tebogo Botswana Television Letlhakane What's really the Khansa Botswana Television? Ratsolela. Scholar Botswana Defence Force Military College, Selete Salusis de Dialoganetsa Maema Private Dili 343, sa intake 8 of 2024. Tona Waitsreletso Rekahiso Musi, Yanengatene Moletlo Owa, Kote Dialoganetseo, Hova Itlopetse, who did a Lahatse, Latsone, Ele Masole, Kia Lebahaiole, Wabeha. Bonthabo mojedi a loganetse 343 tse di sa tswang go amogelwa ke sesole sa lehatshe leno morago ga dithuto tse di gogileng sebaka sa kgwedi tse 3 bomme le borre ba jaanong ba tla simolola tiro ya bone mo sesoleng ba le mo maemong a private. Today you graduate and begin a brave journey that follows in the tradition of men and women who continue to make selfless and courageous sacrifices in service to Botswana. Bombale Borra, I'm delighted to receive these 343 privates into the BDF strength who today complete their basic military training. I have no doubt that they have experienced a tough and rigorous military training that provided them with adequate skills to be immediately deployed in the many assignments expected of the BDF. Ithutuntsho eo ya dikgwedi tse 3 go tlhalosiwa fa ile masheta ka e ba ruta ka ditsamaiso tsotlhe tsa sesole. Dialogano tsene ba rutwa dithutuntsho tse di harologaneng tsa sesole le tsa go kgona go itshwarella mo diemong tse di harologaneng tsa sesole. Ne ba rutwa
go dirisa thobolo le gone gore ba itshware yang mo setšhabeng ga ba tswa mo training. Ngwaga le ngwaga dialogane tse di dirileng sente di fiwa dietsele go lemogwa maiteko a tsone. Seetsele sa the best overall student, let's say the best military subject ke seetsele sa dithuto tse rona di rutintswa mo training ya rona for the first 6 months. So I managed to scoop for the position 1 in all the subjects in the mo school. Seetsele se ke se reng ke sa best in drill. Drill tota go bua ka discipline le sole. Ke discipline le sole le go kore e supara le sole le itshwara ya. Tota ke ikutlwa ke le mototo ke itumetse thata ene ke rata go leboga modimo ka gore le so thetse ngwana ke o di kgonne ka lebaka la mogau wa modimo ka gore ke mata a modimo. Ke itumetse thata kore ke itumetse tota ka ngwana ke a dirileng ka bokgabane ka teng ne ke tsetse rongwe tare ha tsena kwano mo dingalong tsena le mo go tsone go ngwa luse ya ye ko tase. Mo dialoganeng di le 343 ba le 94 ke bomme fa ba le 249 e le borre. Dialogane tse jaanong di mo seemong sa go ka direla lehatshe leno jaaka batabo ba ya ko mahilong a harologaneng go ya go simolola tiro ya bone ya sesole. Ke a leboga eole BTV News, Pandamatenga. Motshwarela mookamedi wa lephata la khiro re Jeffrey Gare a re go botlhokwa gore banana ba rutintshiwe le go tlhatlhelelwa ka dikitso tse di hapegileng gore ba nne le mo seemong se se siameng go lwantsha letlhoko la ditiro. Re Gare o tlhalositse seo kwa ithutintshong e maikalelo a yone e leng go neela banana maele a ba ka dirisang go tokafatsa matshelo a bone kwa Kanye go boletse mang boitshwarelo le Pule Makgosa ba bega. Go mompanane gore banana ka bontsi ke bone ba tshwereng dithutego le dikitso tse di rileng tse ka moso di ka noa moro ke tšhaba ya Botswana. Fela le fa go ntse jalo go dumelwa fa seo ka nosi se sa lekana gore banana ba kgone go ka phonyeletsa mo go tse ba di eletsang. Dilo di tshwana boitshwaro ke nngwe ya tse di nang kotswe fa di ka thofatsa tsela ya go thabolola itsholelo ya bone ga mmogo le ya lefatshe leno. Ke seo jaanong se go itlhile lephata le go la pereko le tshwaragane le makalana a mangwe a tshwana la Generation Unlimited go simolodisa ithutontsho ya go nna jaana e ba dumelang fa e tla sologela bana le seabe mosola. Young people are very much enlightened, they are very much educated, but we believe that there are certain qualities that are very critical that we have to ensure that they learn, and such is the soft skills, the conduct and the expectation when they enter into the world of employment. And this is an opportunity for us to show them that in the many opportunities that exist regarding employment, they do have a stake, but we need to retool, we need to induct them in terms of what the potential employers are looking for. Banana gape ke bone ba gantsi ba leng kwa pele mo dilong tsa sešwa di tshwana le tiriso ya maranyane ka go farologana. Selo se go kaelwe fa se le maleba segolo jang fa modirisi a se dirisa sente ka kelello. Kana as a person, whatever you say, you are branding yourself. Ita re ka moso an employer o ile go interview as part of go leka go bona gore motho a yo ntseng jang bo go tnyampe re go bona gore poster e so me ha go ntse alo e le gore nya motho e brandang sente le ko social media ha o commenta you are constructive se ke lo solo tsa gore lo se dire kampolo lo se dire lo le banana ke go dirisa di platform tsa di social media sentle mo ileng gore go tla re thusa mo botshelong jwa rona. O tshwanetse gore ha o le monana o empower wena from yourself gape o itse botlhokwa ba go dirisa social media ya gago sentle in terms of gore how is your image protected. Re Gare a re seo ke maikaelelo a puso go tlhomamisa gore Batswana segolo jang banana ba nna le seabe mo itsholelong ya lefatshe leno ga ritela ka gore letsholo leo le santse le tatologela kwa mafilong a mangwe go goroga kwa bananeng ba bangwe go rala lefatshe leno. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television. Mopalamente wa Kgalagadi North Metelete Monnakgotla o gotlhe dikhamphani go beeletsa mo kgaolong ya Kgalagadi North a re kgaolo eo ke nngwe ya tse di kokonetsweng ke letlhoko la ditiro o bile se bošeng jaaka lebentlele la Sefalana le la abela bagodi ba le 25 mephuthelwana ya dijo no modungwa wa bega.
kgaolo e ya Kalahari North e na le metse e le bohera bongwe e kgakala le ditlamelo mme seo se dira gore bani ba kgaolo e ba tlhoke se ba ka itsetsang ka sone kwa ntle hela ga thuo segolo jang ya dikgomo. Ko dishopong tsa lona ko bo gaborone kwa lo rekisa nama le nama ya rona bogolo jang ka ibile re le barui re batla gone go ntsha lehuma mo kgaolong ya rona. Ga go thona botsadi gore nsefalana se be se ikamanya le lona se be se kgona go busetsa go lona ka gore madi a dirwang ke sefalana a ke madi a bana ba lona a di-pension ke madi a lona ba bangwe ba ba setseng ba latlhetse ba ne ba theogela ba na le diabe ba na le di-pension gone mo madi a bona a pension ke yone madi a bone a e leng gore ke yone a rekang stock a se tsenya mo sefalana se be se rekisa mme ha sefalana se bone di-profitinyana ke gone mo se busetsang go lona. Modulasetilo wa khansele ya Hukuntsi re le kolori o na le bogela mphoe. Setswana sa tle se re go se go letsogo le la bang go na le la amogelang ba gaetso nna ke itumetse thata hape le ga khansele ke eteletseng pele ke itumetse thata ka gore le rona go khanseleng kgwedi e gore ga rena go na le budget e pentsintsi ya gore e be re ka re akanyetsa gore re ka bajetela batsadi ba rona ga rena madirelo a go teng re itsetsa ka one ebile bana ba rona ba ka go kopa mmereko ka a go gone mme re lebeng bogolo ne re ha lena le sengwe le dirile di-profit lo leba go kgalaga di-north. Kgaolo e gape e ikagile ka dibapalanageng tse di akaretsang Sengaparile, Moretlwa le Motlopi mme ke ka mo mopalamente wa kgaolo e a batlileng dikhamphane go rotloetsa banni ka go reka mo go bone ka re se ka kokobatsa manokonoko a letlhoko la ditiro mo kgaolong e. Neo Modungwa, Botswana Television, Hukuntsi. Bagwebi ba ba botlana kwa metseng ya Gweta le Nata tota ba rotloeditse go ikopanya le go bopa mekgatlho mo mehameng ya dikgwebo tse ba leng mo go tsone gore ba kgone go nna le lentswe le le utlwalang fa ba tlhoka thuso. Kwa phuthegong le mopalamente wa Nata Gweta Rre Paulson Majaga bagwebi bao ba kopile gore khansele ya Tutume e ba tumeletse ditirelo segolo jang go dira ditiseletso tsa go gweba le go shahatsa a re utlwe Bethany Mandu. Dikgwebo tse di potlana ke tsone mokokoto wa itsholelo ya metse selegae e akaretsa Gweta le Nata mme se bisa phiri ke gore bontsi jwa bagwebi ba ikemetse ka nosi. Bagwebi jaanong ba simolola go fetola dikakanyo tsa go dira balesi gore ba tshwaragane gore lentswe la bone le utlwale mo mathokong a bone ebile ba ema nokeng go le bonolo ka metlhale e ka ba tswela mosola go godisa dikgwebo. Mme dikgwebo tse di tshwanang tsa dimausi tse di ka tshwaraganngwe di ka helela di tshwana le chopisi go thoka hela gore tere kgone go hetolwa ka gare akanyang ka teng le ka gare ka tshwaraganang ka teng ga re ka rutwa go tshwaragana. Ga re simolola wena gore ke batla go diga kgwebo ya gambara ke nosi ga gona sepe se re ka yang ko pele ka sona. Nna kgang ya me ya re a re tšhentšheng e re ra go dira association yone re bo re tšhentšhile maikutlo a rona le boitshwaro ja rona. Re na le tshwenyego thata le lentsi ka di-license ya jaaka tse tshwana bone bo trading license ya rona zone ya teng e iriwang ko Tutume mme Tutume go kgakala go distance e nngwe e leng gore rona ga re kgone ba ga rena madi. Megopolo e tladiwa ke bagwebi ba motse wa Nata ba tlhalosa fa dikgwebo tsa bone di kgorelediwa ke go latela ditlamelo tsa khansele le makalena a tshwana bo Sida le Lea kwa metseng ya Tutume, Masunga le toropo ya Francistown. Ga ke lebelela ko mahelong a tshwanang bo Kasane ba lesego ka gore ba na le Lea le bagwebi ba ditafole hela le ko bo Francistown ba na le Lea ba kgonne go ikgobokanya Sida ya ba thusa ka mananeo a tshwanang bo Mabogodinku. Gampieno rona mo Nata mananeo a ba ata exparela go go goromente re sa dirisa bailo e bereka hela ha ile nna Motswana bailo o ta gantsi a ta go dumedisa madilo ga wa ba silindara sente madilo ga wa tshwana go apa ka silindara ha o re gotsa molelo ga to molelo ga wa siama ko re a ritse o re ka ira ya tsang di-permit a go tlhokala le tse di-permit le kgone go rekisa le go lesegile le rekisa sente le rona le ha re ta re tsena
re kgone go itse gore nya mme yo ke ele gore o leteletswe o na le permit ya gore o ka rekisa mo motse wa rona wa Nata. Mo parlamente re Majaga a re bagwebi ba na le seabe se segolo mo tsamaisong ya itsholelo go sa kgathalese gore ba bonnye go le kae mme go le botlhokwa gore puso e tlhaloganye dikgwetlho tse di ba emang pele. Ha lo sa bupaganana a gona ka batho ba e leng gore ke ba makalana a dithuso ba trade ba katang ba bona gore lona le lentswe le e leng gore lo batla go nna bagwebi. But ha re le bonosi go nna mathata because we don't share mathata. Company makgwa ba ne ba idiretse gore ha lo le 5 le ha mongwe a ka lwala ha e tswalwe e nna ntse e tswelela e go duela yaanong rona re ntse re batlang sole proprietor go nna nosi dikoporasi a di tsoge batho ba modimo di-trust a di tsoge. Ditoro tsa bagwebi ba Gweta le Nata e le metse e bajanala ba gorogela mo go yone kwa makgadikgadi pele ba leba kwa makgobokgobong a Okavango le kwa Chobe ba itlama go ithulaganya go nna le mekgatlho e tla tsamaisa merero ya bone go ikgodisa. Bethany Manto, BTV News, metse ya Gweta le Nata. Kgaolo ya Serowe e itemogetse palo e nametsang ya batho ba ba neng ba tla go ikwadisa ka motsotso wa bofelo. Se se tshwanetswe ke mookamedi wa ikwadiso mo kgaolong ya Serowe North yo gapeng e leng molaodi mme Angelina Leano a kaya ga bontsi le banana. Re utlwa pego ka Monica Setswaela. Letsatsi leno la mathatso ke lone la bofelo la ikwadiso dithopo e simologileng kgwedi e fetileng e le bothano. Mo leetong la tsatsi leno go thola seemo mo mafelong mangwe a ikwadiso go itemogetse palo ya batho ba neng ba tla go ikwadisa ka letsatsi la bofelo. Bontsi bo tlhalosa ha e le ka mabaka a ditiro go ba batse ba sa kgone go ikatumeletsa kwa mafelong a ikwadiso. Nagana ke rata go lebela dioko pele ya ka ke to go ikwadisa tsatsi la bohelwana ke ntse ke tshwere ke tiro a diata re dira sengwe kwa mothabeng kwa dipolaseng. So ke tile kwano gore ke ireng ke tete ke itsenyetse dithabololo tsa kgaolo ya me ka konopo ya me le nna ke be motho a ye go ntirela gore ke te ke tshele sente maamuso a puso e goroge mo go nna ke se ka e latela kgakala. Ke sale ke ikwadisitse ke last month e ora ke sa di mogolo nna ntse a shota uma a isa mmone anong ke gompieno ne ke motsitse gore le ena a tla go ikwadisa. Ta ke le monana ke bone gore botlhokwa gore ke to ikwadisa mo tsatsing leno la bohelo ka lebaka la gore thopo e botlhokwa thata mo botshelong jame ka gore thopo ke yone e dirang dithabololo mo motseng o ke le mo gone sengwe le sengwe se se dirwang go dirwa ka dipalo. Ke mmereki wa ikgarathelo ya re ke ntse ke sa bone nako ya go go ikwadisa yaanong ke ile ka bona phathanyana gore ke to go ikwadisa ka gore go botlhokwa gore ke to go ikwadisetsa go thopa. Mme fela go tlhaloso ha ikwadiso e tsamaile ka thelelo. Mo letsatsi la maabane re simolotse re bona dipalo di oketsega ka mmetelo le go godimo le gore le dibukanyana tse ne re na le tsone re lebile ko re ne re tswa teng ne di hela di hedile ra bora go tsa go ga borona ra bora go tsa gape go ga borona mme ne go itshupa thata especially mo letsatsi la gompieno gore yaanong banana ke gore ne batle kana olalo re ntse re na le bagolo hela ba batlang ko matlhophelong. So mo tsatsi la gompieno ne ba tsile ka dipalo tse di tona mme se se mo le mohela ke gone gore botlhe ba gorogileng ko matlhophelong pele ga 4 re kgonne go ba thusa ntse re raunda matlhophelo a rona physically le ka mogala. Lekalana le le tsamaisang dithopo la IEC le ne le solofetse go kwadisa batho ba feta 40,000 mo kgaolong ya Serowe e kgaogantsweng ka dikgaolo tsa bothopi di le 3. Monica Setswaela, Botswana Television, Serowe. Wetsore di ba phegelana teng ga dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa mme mora re Thato Kgosimore o emetse jaro go gonela tsa metshameko. Raitso dumela tsatsi la gompieno ne le tsatsi la bohelo la ikwadisetso ditlhopho ke dumela gore tiro e tshwanetse gore a bo o e dirile o e dirile ba ntse jalo ke Raitso ke e dirile ga itse gore lona ka kwa le ba ka nna ba inna sala ka ke tsamaela mo bekeng ya ntlha a se gore re
re neeletsa metshameko tsa metshameko tsa Botswana tonight di tla go gona ka thato Kgosimore Madume a re lebepego ya go setlhoeng bosigong jono setlhopha sa bomme sa security systems se phaketse se ruthakile sa Mazoti ka dino tse 5 go lefela mo motshamekong wa beke ya boraro wa liki ya Gaborone Division 1 o nngwe tshamekiwa kwa Likidi pego ka Victoria Dikgang. Ditlhopha di simolotse di supa maikelelo a go nosa nno mo karolong ya ntlha motshameko o le mashetla ya re fela karolo eo e tsamile metsotso le 12 systems ba tlhodimela dikota tsa Mazoti ba ba neng ba dira phoso tshegofatso mosotho a e tshwara ka letsogo motshwara diphala mo fa karata e khibidu pela ya bela systems thago ya penalty e neng ya tsewa ke lesego ke Leboge le fa motshwara dino a kgonne go isireletsa seo sa bosalekana ke Leboge ya kgona go e feleletsa go Father Alarm Girls ke tapele mo motsotsong wa bo 13 pele ba Mingenda a nosa ya bobedi Mazoti ba dira ditlhako morago mme se sa fa lesego ke Lemoge sebaka sa go nosa nno ya gago ya bobedi e bile le ya boraro ya systems ba tswelela ka go letsa thupa ba nosa ya bone ka matla tlhobogang o etsa karolo ya ntlha ba eteletse pele ka dino tse 4 go lefela go tswa go boikhutso Mazoti ba tla ba lebane ke kgwetlho e tona ya go leka go fokotsa ketapele ya systems yone a tswelela ka go bolotsa ditlhaselo go fitlhela ba nosa nno ya botlhano ka ba Mingenda yo a neng a nosa ya gago ya bobedi letsapa la bolesetse le iteleketse mo go bomme ba Mazoti mme ya re mo motsotsong wa bo 12 systems ba dira phoso mo moleng wa dino mme ba bona kotlhao ya penalty Ronald Opita e tlhoma mme a e fofisa ka godimo ga dikota go neela systems phenyo ya dino tse 5 go lefela. Yeah, we are getting there. Total our aim ke go lwela league le rona re ka tswa re lositse game ya ntlha but we are still in it. We don't want to drop any points from here. Re ta bona re kopana le double action and against the GU second round. That's what will determine are we still in the championship kana ya. Mo game ya maloba we were a little bit shaky more so that we didn't have a goalkeeper. Our goalkeeper na Satswaga Sandla, so we are forced to use a defender and a keeper of which the game today we are forced to use the same player Kopali and on the 12th minute red card it was a hit up mo teaming because ne lose our captain. Metshameko e tswelela ka mosoko le Kidi jaaka Prisons 11 e lebana le UB Kicks 5C Ambassadors yone e tla tshameka le double action. Victoria Dikgang, PTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Township Rollers se letse se fentse NAKO United ka dino tse 2 go lefela kwa lebaleng legolo la setšhaba mo Gaborone mo motshamekong wa ligi ya Botswana Premier. Popa eno seditswe dino tsotlhe ka bobedi ke Mbatsi Elias mo karolong ya ntlha ya motshameko go tlhomamisa gore setlhopha seo se gapa dintlha tse 3 tsa motshameko a re bone dintlha kgolo tsa motshameko o. Matope ga kgwele o se nka kopela mahempe se go lambo e busikara ka mokwata ba sutisa motho o nosi a ba e rapalatsa a ba e tshopfola e be ya tana le letoa o senerile e tsamaye re thotho ga molese o bidwa go tshida ga bona tola bo itshoro o se dirile tshida e tsapotserra thotho yo buang ke batshameki ba kgwele a dinao ba bona motshala ga go hela ba khona ba re ba to hita monola hitileng teng a re bone o tso tshela go le mogare ga mpale ba la bona moluba a re bone moluba o tshela go le ka kotokotoko mapula a mabedi thupula thulonga o rapalatsa go le motho o hitse go ile shira ga molese o senerile no sana go go bobedi wa re gona le go ikwala mo dipelong mo ke go ikwala ka ditshipi tsa mollo mo nagetso bantse ba sa take sente bantse ba sa itima dipale because the last game ile rola sa ba sameka kwa they just sat back and yeah, I'm happy today because the attitude of the boys, you know, the tempo was very high, and how about rollers? I think 40 minutes they started the center, and second half. So first half, it was our mistake. We were second late. Those 2 goals, both of them were second late. Defense, more especially central area, because there was no communication. But look, I'm happy. I'm happy we lost, but the best team won. We will go back. Now the confidence. You could see what now they are gaining. He is not yet fit. He's still carrying an injury. We asked him, please, can you go and try your luck? Do us
the legal things that we used to do, fortunately enough, he scored a goal. Another 20 minutes time, he scored a goal. That was enough for a kingfisherman. He knows where the fish is. So it was good, in Pique. It was not that we played bad. There was too much pressure. We panicked. We overdid things instead of being calm. But today we said, if you take 20 minutes going there and score a goal, it's better than going 20 times and missing everything. fa re tswelela le tsa Botswana Premier ga Boreno United e sa tswa kgaogana dintlha le bidi of 11 morago go tshameka Maleka le fela setlhopha mo motshamekong wa Botswana Premier kwa lebale le golo la setšhaba mo motshamekong e mengwe e tshamekilweng gompieno 11 Angels e fapile security systems ka notse pedi go lefela fa Swa Flamingos le Morupule Wanderers di kgaogane dintlha ba sena go tshameka Maleka a lefela Mastauka ya gapile dintlha tse tharo ba sena go fenya Police 11 ka notse pedi go elengwe o Rapa United e fentse Holy Ghost ka notse tharo go lefela metshameko eo ya BPL ya tswelela ka mosoja ka Matebele a Kampana le Tafiki fa VTM FC e tla bo e kopane le Jwaneng Galaxy kwa VTM Arena. Mafatshe a Nigeria le DR Congo a letsa iponetse phatla kwa tikologong ya Sekamakgaolakgang a kgaisanyo ya AFCON e tsweletseng kwa lefatsheng la Cote d'Ivoire. Setlhopha sa Nigeria se fentse sa Angola ka no e lengwe go lefela go tswelela le kgaisanyo eo mme se tla emela mofenyi magareng ga Cape Verde le Afrika Borwa. Maduong a mangwe setlhopha sa DR Congo se buile kwa morago go fenya sa Guinea ka dino tse tharo go e lengwe go tlhomamisa fa le sone se iponela manno kwa tikologong ya Sekamakgaolakgang. Metshameko di quarter final e tswelela maitseboeng ano jaaka setlhopha sa Mali se mekamekana le benga ya Cote d'Ivoire ka nako ya bosupa fa Bafana ba ya Afrika Borwa yona e thulana le Cape Verde ka nako ya bolesome. Pego eo ya metshameko ya sejana sa lefatshe e re tlisa jalo kwa bokhutlong ya dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight tla ke boele go o lebile samoka. Ora re a re kopane gape gante jana ka nako ya bohera bongwe re tla re di ranotse ka sesemane. Thank you right. Wetsa re pele re di khutlisa a re gakoletse neng di tlhomile kwa setlhoeng. Thulaganyo ya ikwadisetso ditlhopho tsa monongwaga e wetse gompieno. Kgotla ya ditsheko tsa boikuelo le tlosolo sa kgannye mokwaledi mogolo wa pele wa Gatautona a ikwetse mabapi le katlholo ya gagwe. Setlhopha sa Township Rollers se fenya sa NAKO United mo motshamekong wa ligi ya Botswana Premier. Wetso re ba kutlwe teng fa dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa ke a boa maragonyana. Dumelang bagaetseng ka mogeleng ka seemo sa loapi o sediwa ke leader wa Dikgang fa re lebela sontsha sa loapi mo maitsebeng ana se re sepetsa maru mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno go motsetsana la ka moso gona se re go thibile ka bontlhabong lefatshe leno ka bophara ka kgonagalo ya pula ya diphefo le digadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng le borwa jwa legare. Mo maphakeleng gona se re go ikutlwatse go le bothitho mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa legare le bokoni botlhaba ka lesome le bosupa go ya go lesome le bofera bongwe fa mafelong a mangwe gona se gore be go le mogote ka 20 go ya go 21. Fa re lebella mo tshokolong gona se go ikutlwatse go le mogote thata go dikgaolong tsa kgalagadi gantsi le bokoni jwa legare ka 36 go ya go 30 le bofera bobedi fa mafelong a mangwe gona se gore be go le mogote ka 33 go ya go 35. Fa re lebella ditoropo dingwe mo borwa ba Afrika gona se re go thibile ka bontlhabong go Port Elizabeth ka 30 fa ko Maseru le Manzini gona se pula ya diphefo le digadima ka 25 ko Maseru 20 le bofera bedi ko Manzini. Antana fa gona se pula ya diphefo le digadima ka 26 fa ko Beira gona se pula ka 31 Lusaka le Harare gona se re go apogile ka 30 ko Lusaka 27 ko Harare.
Dar es Salaam re swetse pula ka 31 fa go bolanta gona go swetse pula ya diphefo di kgadima ka 20 le bofera bobedi ke sone seo se mosalo wa pina ke lo tshwaretse go le kalo boroko. Africa is calling, and Botswana is ready. Come to Botswana and unwind. Come to Botswana and explore the beauty of our country. When the dust settles, we will be waiting to receive you. Come explore, experience, and enjoy. Botswana, our pride,